ngige alafu maundu mange tariune kukwina prolonging drought aya mbadi sine mwaria mathina monde andu acu maretia maandamano we ni mambe ugo consider ati maundu matingiuka kana matingibua etanga kangaroo jump pace ati ori mweku no ngiye tuthii kabora ara icio na thirikari ya Kibaki ambire kuoya mathama meri iganona ikinina kabinda kange ikinina kindu mwaka umwe kana iri ona maretia maandamano ni andu kwanja mari presidential contenders na me presidential contenders ona kwani marabotanire tigere kama marenda gutubenia matingi kama undu wacu within the time maruga ati no meke koguo ni kwenda guturingica akiri na tondu akenya na thio tukuaga ta thitha oi ara matena wira wa kuruta ni makathi kugugu kana mabebe mbeca mathi kugugu na icoce andu aya bandu ba kurete ciana ciao iria tuthurite umwaka kure bunge ya East Africa Legislative Assembly bandu ba kure me front me at the front line maandamano wacuwe moka kwibitha guku gatagatini koguo ni uria ndingienda makoro nimeretie maandamano matuachue ati maandamano ni peaceful macoke metie kindu gitagwa rutha kama permit from the relevant government authorities are concerned niku tuone at least ni mathayo. Aya, thank you muno tukotokire no ngina njira hinya yukibia na maritwa maku no gitutaririe maandamano maringi meuko magithoga thayo wa mwingi na njira na njira na ihenya. Amaritwa jitagwo Daniel Kanake ni muikari wa Kirugoya. Reke tuge maandamano aya marekwa ni Bwana Odinga ni kinyume na sheria tondu Mr Odinga areka right thing at a long time tondu riria areke maandamano maya ni riria mutu wari na goro ni ro mutu na raithi turagura mbeca nini gukirora waumaga mbere kai hari kwindio mutu wari na goro acoke atuonererie thaisi rira atetera mwananchi kama maandamano ni amani Bwana Odinga fanya hivi tuite kwa